Qandaysiz? Yaxshimi? Sağ ol. Atыңыз? Muhammed. Muhammed. Özünüzün erkiniz menен жооп берейин дедиңиz. O bir özüm bir istep koyayım Сынап dedim. көрөйүн дедиңиz. Кайсы жактан болосуз? Biz Жаңылокат тургуну болобуз. Жаңылокат тургуну. Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? 7-10 жыл болуп калды. Кайсы жерде окудуңуз? Жаңылокатта окудум. Жаңылокатта. Келиңиз анда. Бул кандай жол бердиңиз? Бул легкой машинаға обгон запрещен. Негизи эле обгон запрещен. Обгон запрещен. Бул жака кетип калдыңыз, да? Бул жаман жол бар деп предупреждающий. Азамат. Бул стоп знагы. Буга чейин биздин программаны көргөнсүзбү? Ончунча көрүп турабыз. Жакшы анда, келиңиз. Бул болса көзү ажиз балдары жол четинде коюп турган. Адамдар бар дейт, эмне дейт? Абайлагыла дейт. Кошумча белги катары коюлат экен, бул внимательный предупреждающий знак, этият болгула деген знак. Эмне дейт алдыда? Коптуу нерсе бар деп. Алдыда да коптуулук бар, абайлагыла деп атат, бул 50 ашыш мүмкүн эмес деген знак. Жакшы. Бул пешеходный знак. Жакшы айтыңыз. Эмне дейт? Балдар бар, абайлагыла деген. Алдыда балдар бар, абайлагыла дейт, Бул болса аэропортто самолет жакын жерге, жакын учкан жерлерде коюла турган знак. Самолет пас кандай белги негизи? Предупреждающий. Эскертип атат. Эмнени эскертип атат? Самолет жерге жакын учат дейт, Бул болса парковка. Парковка платный стоянка деген. Бул негизи мына өзү платный сервис деген түшүндүрөт. Негизи бул жерде парковка деген П дагы болуш керек болчу, мен айдоочуларга түшүнүктүү болсун деп эле мындай кылып коем да. Келиңиз. Бул капталган шамал бар деген. Капталдан соккон шамал дейт Азамат. Бул жерде мелерде коюла турган знак. Ормон часкандай болот, Токой жерлерде коюла турган знак. Эмне экен ошондо, эмне үчүн? Алдыда ошондой эме бар деген знак бар. Эмне бар? Токой эс алуучу жай бар деген. Бул главный жол деген. Азамат. Бул главный жол эмес деген. Бүттү деген. Бул запрещен знак. Эмне запрещен бул жерде? Остановка запрещен. Бул машина токтош кирүүгө мүмкүн эмес. Техникалык мүмкүн эмес. Бул автомойка знагы. Алдында автомойка бар деген. Бул уступающая дорога деген. Уступите дорога дейт, Азамат. Билет экенсиз. Ийгилик, акча. Программаны көрүп туруңуз, макулбу? Ооба, көрүп турабыз. Рахмат. Келиңиз, атыңыз? Тынчтык. Кайсы жактан болосуз? Ушу Нокаттан болот. Нокаттан. Кайсы жерде окудуңуз? Айдоочулукка бөлүп. Оштон окудуңуз, да? Келиңиз анда. Бул кандай жол бердиңиз? Уступи дороги. Жол берди, пресс. Жол берди, да? Мейли, айта бериңиз, каалаган тилиңизде. Круговое движение. Но машина чыгарып жүргүлө жигит. Круговое движение. Өтүң. Өткүлө. Круговое движение дейт. Жакшы. Келиңиз. Бул Опасный груз с большим грузом. эмне экен? Запрещен. Запрещен. Жакшы. Адам түшүп кетти экен. Все ограничения завершены. Кандай ограничение? Бардык тыюу салууларга бүттү деген. Бүттү деген түшүндүрөт, да? Опасные повороты, предупреждающий знак. Жакшы. Движение механических транспортных средств запрещен. Сигнал подачи запрещен. Сигнал подачи запрещен. Жакшы. Кол колмон Обгон запрещен. жакшы. Бул Искусственный неровный дорога. канча жылдык стажыңыз бар? 10 жылдык. 10 жылдык, жакшы. Окуп алдыңыз беле? Окуп алгам. Эми кайра башынан жооп берип коюңуз. Неровная дорога. Искусственный эмес, бирок, Искусственный бирөө болот. Бирөө болот ал. Бул Предупреждающий знак. Жакшы. Стоп. Оң армадым, тетир армадым, Стоп. Бул жерде эмне кылабыз? Бул сөз токтоп анан өтөбүз. Жакшы. Бул жерде көз азиздер бар деген знак. Таблички. Прочие опасности деген. Жакшы. Ограничение скорости 50 км. Буга чейин биздин программаны көрчү белеңиз? Көрөм. Жакшы. Школа, впереди школа дейт. Дети. Балдар бар дейт, келиңиз. Посадка нижний та изучат турган самолеттор деген. Жерге жакын учат, низколетящий самолет. Летающий самолет дейт. Платные парковки. Боковой ветер. Жакшы. Зона отдыха. Главная дорога. Азамат, атыңыз ким дедиңиз? Тынчтык. Тынчтык, молодец. Мына өзүнүн ерки менен келип жооп берип атат. Мына көпчүлүк айдоочулар же болбосо көпчүлүк биздин көрөрмандар түшүнөт экен. Туура жооп бергендерди чыгарбайт деп. Туура жооп бергендер аз туугандар. Ошондуктан барыңар колдон келишинче мына
Tinchlikqa o'xshab ulgu qatori o'zingizda tekshirib ketsanglar bo'ladi. Aqjol. Assalomu alaykum. Men atim Ramazon. Ereje Plus programmasi, sizning atingiz? Dilshod Mirzo. Dokumentleringiz tekshirgangacha anda men sizdan yo'l belgilarini so'rab turaymi, ma'qullsizmi? Keling, bu qanday yo'l belgisi? Vali nimeler? Mallar, şu hayvanlar ötürken eskertib belgisi. Eskertib aldida nima bor deydi? Mol jonliqlar bor, oilalar deydi. Tünel eskertib. Tünel var deydi alda, yaxshi. Tağaq yollarda eskertib. Ne deydi bu? Eskertib belgisi. Oilalar qiladi aldida tayqaq yo'l deydi. Şu ne yani şu toshba chachraydigan oilalar o'sha eskertib. Tosh chachraydi orada. Askerimiz. Şlakban bo'ldi. Shunday. Eskertib aldida temir yo'l bor deydi. Bu 5 şlakban temir yo'l bor. Стоянка запущена deydi. Stol. Kirpişin deposu, bazı meselelerde eski. Bu yazar şuna, bu da yenge mümkün ama. Jettonlardan Ödenköy. Jettonlardan aşkınga Başkanı tüy salındı. tüy salınat deydi. Pirsep tüy salındı. Pirseplen жүргө tüy salınat deydi, yaxshi. Bu yan eski örtülerge hali nimeli? Şimdi medinsinski jardan, Больница. Qancha yillik stajingiz bor haydovchilik bo'yicha? Hozir 2009 olgan bo'lsam, 11 yil bo'lib o'shanda bo'lamiz. U ham eski örtülerge, ona solga. Qancha qaysi yerda o'qidingiz bu? Buna Dasafta, Noqatay Dasaf. Noqatning Dasavida o'qidingiz, kelamiz bu. Buyuruvchi bo'ldi. Ya, Buyuruvchi. qo'shimcha belgilaydi, qo'shimcha servis belgilaydi deydi. Bu tuzgo jana Tuzgo jongo. Bu ana perova deskertlar 12%. nima ekan? Vez, pastga, iliga. Rilliga deydi. Spust. Bu ödedi. Qancha ekan? 10%. Yaxshi. O razворот запущен. Разворот запущен, а? Eski örtülerge. Emnen eskertib o'tadi? Ko'rgazib turadi o'zida. İki jaqda жүреді. Ikki tarafda qiymil deganda eskertib o'tadi. Bu Buga javob bering. Mol jonliqlar bor deydi. Azamas, yaxshi. Abjol. Assalomu alaykum. Atim Ramazon, Ereje Plus programmasi keling. Siz dokumentleringizni tekshirgancha men sizdan yo'l belgilar so'rab turaymi, ma'qullsizmi? Keling, biraz beri. Keling, bu qanday yo'l belgisi? Sıkmanç. Negizi? Qo'shimcha belgilar eskertib o'tadi. Kimdan eskertib o'tadi? Yol sırpançık degen. Tayqaq yo'l deganda eskertib o'tadi, keling. Bu Ben eskertib o'tadi, buna taşlar o'sha taş irg'ishi mumkin, avaylar qiladi o'tadi. Ha, bu neme haligimda shotga bor. İçine hayırlı o'tadi, eskertib o'tadi. Eskertib o'tadi, kimdan eskertib o'tadi bildirding? Panjara bor o'tadi. Yo'q. Foizning yo'l panjara. Poyezd yo'l bor deydi, bildirding. Bu Foiz bor deydi. poyezd bor deydi. Bu yerda nima ekan? 5 şlagbaum deydi. Запущен. Emne запущен bu yerda? Stoyanka mümkün emas deydi, to'xtamga mümkün emas. Buradagi zapurshon yurudi mumkin. Bu yer запущен deydi, bu yoqqa kirganga mümkün emas deydi. Buradagi zapurshon 7 kundan Mümkün emas deydi, buna. Qancha yillik stajingiz bor haydovchilik bo'yicha? 2013'dan Yaxshi. Qaysi yerda o'qidingiz? Haydovchilik. Qaysi Dasaf? Noqatning Dasavida? Yaxshi. Bu Zabruşon nemi tilashga deydi, o'shunday Pirsep. Pirsep. Pirsep bilan жүргөнгө mümkün emas deydi. Yaxshi. Bu yerda больница bor. Bu to'ka o'g'a mumkin, anan turuga To'g'ri, jana o'ng'o deydi. Bu qanday belgi negizida? Bu ko'k bilan belgilab qo'ygan. Ko'pchilik hozir bizda go'ylar qo'yib qo'yadi o'sha sharish. faqat o'sha mumkin. Uказательный. Да, указатель. Uказатель ko'rgazib o'tadi. Qo'shimcha deb bunday aytib qo'ysangiz bo'ladi, keling. Bu bizga aytib o'tadi. O'sha o'ldiy 12% o'ldilar.
Bu burada bizde aytат ödöөгө 10% yaxshi. Bu запрещен знак, разворот. Разворот bunlar mümkün emas. Bu предупреждение берип атат. Tünelге кирип атат. Tünel var deydi aldılar. Bu Tayğaq jolu. Yaxşı, azamaz. Yaxşı hareket kıldınız. Akjol biraz eskingizden çıkarıpsız, koldan gelse eske salып koyun. Akjol. Assalamu alaikum. Geliniz, atınız kim? Ya. Mamat Umar Mırza, men atım Ramazan Ereje Plus programması geliniz. Özünüzün erkiniz menен bir жооп берейин дедиңиz. Главный дорога. Главный дорога, жакшы, келиңиz. Бул? Главный дорога түшү. Бүтүшү, жакшы. Бул? Запрещено. Стоянка. Запрещено. Остановка запрещена. Нема. Мүмкүн эмес да? Эмне мүмкүн эмес бул жерде? Кирүүгө мүмкүн эмес. Койганда. Техникалык кыймылга мүмкүн эмес, деди. Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? Айдоочулук 10 жыл. Кайсы жерде окуп алдыңыз? Ноокаттан окуп алдыңыз, Келиңиз. Бул неме? Мойка. Автомойка. Бул велик. Чүчү жол бар менен. Вело жол деп коюшат. Спид дорога. Жакшы, азамат. Бул кругой немеси знагы. Круговой движение бар дейт, алдыда круговой кемили бар дейт. Буга чейин биздин программаны көргөнсүзбү? Я. Жакшы, келиңиз. Ордуңузда турсаңыз жылбай. Жолго чыгып кетебиз, азыр айланып жүрүп. Грузовой машина запрещена. Кандай жүгү менен дейт? Оор жүгү менен. Я. Оор жүгү менен. Кооптуу жүгү менен мүмкүн эмес дейт, келиңиз. Бул неме? Мүмкүн эмес. Да, так күндөргө. кара менен белгиленип турат, а? Некен ошондо? Мындай так күндөргө кандай да эмес. Жок. Бардык тыюу салынуучу зонанын эмнеси экен? Знагы. Эмне деген знагы? Мааниси? Знак бүттү деген. Бүттү дейт, а? Бардык тыюу салынуучу зонанын бүтүшү деген түшүндүрөт экен. Жолдо багындай неме да? Чак неме. Эскертүүчү, кооптуу неме. Кооптуу бурулуш дейт, а? Бул жеңил машина неме? Эскертүүчү. Жок, эскертүү эмес, тегерек булар. Эмнекен? Тегерек кызыл менен белгиленгендер булар. Запрещено, жеңил машина. Сигнал запрещено. Жакшы, азамат. Алкоголь запрещено. Болду, азамат, жакшы билет экенсиз. Акжол. Gelingizler. Hoş geldinizler bizim Azya Afgan Ekterine. Bizim şöyle caygaşkan Saliva 5 köşesinde caygaşkan. Bulacak bizim haftaşılan dilekti bu. Jölü var kızları kaparışlı. Bizim yetekçiyiz. Şu Azya Afgan Ekterine başkanı. Görüyoruz bizim. Laboratuvar karakterizasyon etuvchi savobatlardan tashqari bu yerda bizning avtodromga tayyorlagan znaklarimiz bor. Sever markalovkasining avtodrom bor. Svetofor qo'yiladi, 4 svetofor qo'yiladi. Ana ustida yo'l belgilari qo'yiladi. Biz bunday svetofor qo'yib, yo'l belgilari qo'yib chiqamiz. Sergey Batmanov yo'l belgilarining barlig'i tartibi bizda bor.
klassı da laboratoriyalık, praktikalık okul klassı. Karağınızda bu bizde apteçka, üniversitenin apteçkede bakar bu жерде apteçka, avtomobilin apteçka içinde tüt, narının bardығы, komплектациясы kılınған, kortupuşkaları жаңы жалаң, жаңы koyulgan kortupuşkaları, жаңы alan çıkarı. Bu apteçkanın için ayrı tüşütül болуш керек, öz отдельно ayrı tüşütül. Андан кейін аварийный знак болады. Домкрат болады, сөзсіз домкрат болуш керек bunun içinde. Андан кейін откатный устройствода тұрады, дөңгелек алмасып отқана bunu işletеміз. Андан кейін перекрутында тұрады, машина жерге алғанда ұшақ қалады. Бұл